Mungu anasema mwanaume atunze watoto, atunze mke wake. Mwanaume atatafuta kwa jasho. Sasa wanawake, tupunguze makelele mwanaume anaporudi nyumbani. Mwanaume anarudi nyumbani amechoka. Anarudi nyumbani anahitaji faraja. Mwanaume anarudi nyumbani anataka apate furaha ya moyo, apate pumziko la moyo. Tuache kuwapigia kelele zisizokuwa na tija. Bebe nyingi. Hapana. Mwanaume anahitaji utulivu. Hata kama amechelewa kurudi anakugongea, ngongo, mke wangu fungua, ni saa 7, ni saa 6. Fungua mlango, mpokee muwao. Mwambie mume wangu karibu. Alikuwa kutafuta. Tukumbuke huyu ndo anayelisha watoto, ndo anayekulisha wewe mwanamke. Usianze kufikiria, ulikuwa kwa wanawake, ulikuwa siyo nini. Kumbuka alikuwa kutafuta. Tusifikirie tu mambo ya mapenzi. Fikiria kwamba mume wangu alikuwa kutafuta pesa ili watoto wale, watoto wasome, na mimi mke wake nivae vizuri, nipendeze, nile vizuri. Si ndio wanawake wenzangu? Wanaume waongo kweli? Mnapenda makelele ampendi? Hawapendi kelele wanasema.